Okushaboku kwaba kugenderere kurundana empiha zo kumarira ekanisa y'Oburisa emazire emyaka n'ebisibo esyarire. Elisoma genda kubateka bikono ngeno nonsabaki Elisoma genda kubateka mitiraki Elisoma genda kubompa cement Elisoma genda kubompa gisheke Elisoma genda kubompa amatafari na nyonko muntu umbuce bwanje nangasho mbuhango kunaningana nabombekeraho neje mtwaro 20 konka ntujaguma ntombekaho kuringwe kanisejo yarwo mwanya zo mugundi na munonga yashakarwa. RDC wa Kagadi Lilian Ruteraho yahika omukushaboko kandi yashaba abikereza ngo bagere kwatanisa omukwera amakanisa gabo rero chwere okwikiriza emirimo ya government. Aha bwenci ntwirukanga ntufa yo kureba ngo amaramizo gabaho iramizo enamba yo kubanza iramizo na government tokabasa kubitanisa aha government takushika kanisa ekereziya tushemeye kubana tushikaho imwe nk'abantu mukwataho konko mushara ngo kwadina makwatira nguganyuma bagaruka bamani banje ba Yerusalemu kuba amasira kumanya ngo bajye mu kabi akaba kubarimo ngo baba bahindukira amatongo bagaruka. Hona RDC Lilian yashaba amadini okwatanisa no kuhana emiganda na munonga ombwire bwo kwombeka. Ureke mugume mutuwete nkitwa bebembezi itwa barya heru obundi yemyanya y'umurumu tugume twongereho amakereziya tuzemu amakanisa tuzemu abo kubankanye mwazyo tubentombeka SDA ya church yaba Seventh Day Adventist omurubugango. Omugandi Bishop wa Ankole Diocese Dr. Sheldon Mwesugwa yashaba abanyamyoga ombyo bwegese okwatanisa bakatungura ebyo bwegese omu district ya Rwampara. Bishop yagambebi omu kiganiro cy'abarukwebembera amashomero agarya musingigwe kanisa omu district ya Rwampara aha kanisa ya Kinoni akidikonare. Nicetenga miliyoni mukaga kandi omusentezi babahire miliyoni mukagezo tuzumurumu nokora ki mwenje abana no babinga no bajyangu muzo wanyu hati tamu twagicinga notaho buryo no yetabe uchikwataho dero ne batensa barondo mbazi so twenda kusima mukama ngwe miringo nkeji eya mbere munonga amashomero gitu kurgayo wagabo crisis ingwejunisha zobebiria kana amashomero kwaite namba rudeo badani section teacher. Oghona nagira ngo kubutura ebyinkereza omu mashomero okurwanisa okupebuzo hamwe n'ebindi nibyo borekerire omwakogo. Abashomesa aba science no babongize kandi tikiyambere abo kuba itokutubire nturebo mbigezo nangwa aba science abamwe nibyo bagwire science nangwa no kuchereza art ekikumanyisa nyenda kusima abashomesa ba art so kureba ngo batireho mutuma ikigendererwa no kubegambira no kubisubujonazi babo bubine omu mashomero kandi no kureba ngo bakora hamwe nka teams okureba ngo abareberera y'abashomesa bareba ngo inamba z'abana mu mashomero zakanya. Gashakwa Rusuni wamanya na Akiza.